Ilakpe dia hadom Yesu Krista punga umai tawa nyau damlak chingne numande hibak amai yenamai phadam buba yeniba Yesu Krista le minyong pha tuman jalakpe kawanga lamoi tambo chingne sa tuman punga umai cha hadoki punga umai Yesu Krista punga umai hadoki nyau damlak chingne hadoki ngonang takwai mulan siya yeniba Yesu Krista minme punga umai nyau dalak dia tawa nyau lak ngaumika jam tuman phai yenya ba Yesu Krista shipsi ngaulan amai tamahana dalaka kawanga tuman lojing hayanga tuman wong hayang bo yenya ba Yesu Krista wa dia tuman phai tawa tamahan huwa tai buwa numande hadauja ngona tumane kasi teman weba to kaya teman aube laida wane kasi teman weba aube 1 Peter chapter 5 verse 8 dalai wande taida buphai taida ya hayang kanting mungda ya waw ngopu yangkong mailang kie naman weba kasi au healing oklak lipu oklak se I jame kemnang hadawa tuman bhai kasi weba tuman weba wa au healing dailak se hadaw ki kemona taw kanbu Christian mela tumana singlaka hadaw ngona tuman moila na singoklaka hangisi sigama tumana Yesu Krista sipsi yang mama loirak chingne hanga tumana kasi yang mabu hayanga kasi tumana lolambu ma tuman hangie hadauge yan oklak sigama hibak fi ma au hi ling dai laksi au hi lolam ma tuman jaidam lakse hibak fi ma kasi ya tuman lolam lak chinne hona dewe hadau kasi tuman weba phai hoklak chingne nang kasi tan ma ye lak chingne chu me ngau bu ngau me hayang tumane chu ma ngau bu ngau me ya ong kanding mung da lak changona hayang chu me ya ong kanding mung da bu phai chingmai shipsi ngaulan saha ngaulak bu hayang aube tumane Yesu Krista sipsi jingmai ngaulan amai nang hadau nang jusma hadau ngau ya bai kasia numan family de numan mongchang de kasi ongbu yo hangjing ne jeniba Yesu Krista wa nang de ya che nap che she hadau kasi lo lambu phai dai jong oklak chingne ka wang bi ho ko ya do se tuman hadau ngau ngona de khoi tumane hangi hadau konyak tumane konyak ngau me hayang dia tumane konyak ma hadau ki ya bu hangni ya bu si sigma tuman moira ne Yesu Krista bunga omai hayang jenye ba Yesu Krista bunga omai tumane konyak ngau me au hiya singok konyak ngau me au hiya chai ok hadau ya lak chingne taw konyak ngau me ya mong phan phau nyau lak chinna dai wa ka si tuman weba hadau weba bai nang hangi hok ok lak si sigma nang chume yong sipsi ngaulan saha ngaulak bong hayang nang chume sipsi ngaulan saha nang chuma ngaina tamlok bong hama nang aubeo ka si lo lambu phai daya hadau yong okpu ayan jan mena dogoi dia tuman hadau punga omai chai ya bukaya tuman singok laga jeniba Yesu Krista mongbu nam nyume kemyang ka si anang da lo lambu ma dai yong oklak chingne hadau punga omai dawa numande ko nyak ngau singbalan mula ne
hado ya je she hado an hi bak me hado ko nyak ngau do hado life naman de nyau dam lak hayanga asa haw singbuwa yeche be numan ka si lo lambu phai dai yong ok lak ching ne ka wang wi ho o a se ya do se tamana Ephesia apong bok aleng pan me ngau na Christian amelan kunyo balan sâu san balan molan se ya yanyi ba Jesu Christa sipsi yang phang me yanyi ba Jesu Christa yang phang me tuman tiam bo hada ngaulan amai tumana chai ya bo o ka si lo lam bu phai dai yong ok lak ching dai ka wang wi ho o ya do senam ka wang wi ho ka tuman hangi si long hai la phai yong lak nei je hayang hangi ba tumana AK47 ya yang rifle ya yang le pu ja ma yang lau ya yang ngo lau ya yang hokha si ni yeche hayang boy tuman moila na simlaka hangi si ka wang we hokano ngau ting ba singhit no ngau ting saha ngau bu hado singhit hi jang khak su bu hado mong khap yo ye khak su bu sa ngau long bong hayang hangi ba tumana jingmai punga ome pongdam na timbu ya sum yang yong lak bong hayang tumana hangi ba yeni ba Jesu Christa hadaba ngaulan amai tumana yanyi yang bai yan so lak bong hangi ba tumanda kasi wi ba wa tumanda yan la amyang kep puma hado mai oklak kawang wong nang yala hombo hama nang kasi nang da kasi kep patai bu hado yanla nang da yesa la chingne yenye ba Jesu Christa nang punga omai o tim ngolong bong hado punga omai tuman mongchang ngok mano kasi hangu ye lak okay aube Jisuwa hado ngau yang ki ating lakpu I phai woye kem bulande hado ngau yang ki aube kata cha I de anuya hawa tokpu mabu iya mayedam hayanga anyo ni sa I de sangna tambu ni da la ye yong shamyang sa sangbu ma ye ngau bu ngawa nok cha yong mak moyang nok da kem ma Taiwan de ka si nok mong da Taiwan de hado mak moyang ngi sipwa nok mong mak moy chao si ngi bua hangi da le pu si ma nang mong chang ma ka wang ngau ye nang mong chang ma ka wang ngau yenang ka mano nang mong chang ma ka wang ngau yenang ka mano ka sia nang de tok lak ching ne nang mong chang da ong lak hado ching ne tuman e him bua ka wang ngau tuman mong chang ngolak mbong ka wang ngau tuman mong chang ma Bible e bu ngolak mbong Bible ngau tuman mong chang ngok mano cha sin na tumande dokya pu hadama ye lak chine yenye ba Jesu Christa wa pungao amai wan Christa pungao amai wan tuman ngo ko ma tumana nyambu inang hayang wau bu inang mongyak wangai le yenye ba Jesu Christa nang phai ngona dewe dia hadaba pungao amai hangi si tumana yenye yang phai yan so no yenye yang phai zan so yang ya ha yang lo hangi ba ka wang ngau ngonang tau ya ha wa hangam ya bai
tau ki hibak fema yopu ayen na la bong tau hai tuman hem yopu cha chang cha bu ne ye chi ni chai se iya pau pha la tuman de yopu cha chang cha bu ne ye chi cha yo se bu Christian na mai lan hadau ngau lan amai tuman cha yang yenye ba Jesu Christ da wa nang de shipsi hayang nang de ya yang lam nyu wa nang da hau nang bu yo Christian amai lan nang tani yenye ba Jesu Christ da shipsi nang ya ya bu ne me nga ma no I long hai la I punga omai nang mong chang ma yenang bu ne me nga ma no nang de ya ji na te she anu ka si ya ha chu dai mong sang ba mong tu loi mai yedam ba nang tok phai si she ma ga kem nang bu yo kan ding ya Christian mai lan Jesu Christ wa mong bu lam nyu me kem ya hayang hang hi ba tuman ka si phai dai ye yong ok lak jing ne ka wang bi ho ko ya do si ba do ka wang bi ho ka hang si tuman bu ngau mai hadau ba hang hi ma ngau ting ba ngau bu sing hit yang khak su bu mong khup ya yang hayang bu ngau mai pong dam na tem bu ya sum yang yong yang hayang nang ya kai le pi ye jing mai bu ngau mai hai ngau la hada o yen nam yang hayang tuman ayen yenye yang phai yan sâu yang hayang ya ha yang lo chon yang no hang hi ba tuman de anu ka si hayang nang ka ta amyang la ngau bu ngau hayang ka ta amyang la ngau ngau ba do je sa lak ching ne yenye yang phai yan sâu lak ya ha yang lo chon lak hayang ka wang ngau tuman hang hi ba ka wang ngau ngo ya ba do ya ha yang lo chon yang ka da do Bible ngau we ngau long bo hayang ya ha wa hang ka mong ya ba ha ge hi bak fe ma tuman atin lak pu ma mong jo ngau long bo okay tia ha do bu ngau amai lai ma lai da one day second Thessalonians chapter 2 verse 9 hayang second Thessalonians chapter 2 verse 9 में yu buwa saitan na lingbu mebu ngolak hayang malak pa ching ne taunguye hayang ya pian lak pa sei hayang ngau lai ya san jali sibwa hadome tumane yu buwa no sadan lingbu mebu ngolak hayang malak pa ching ne tau ngoye hayang yepin lak pa sei hayang ngau lai ya sayali si buwa tani tuman yu buwa nga ida ting lak palande chindu pu akam yanang bu no chindu akam yanang bu hadau sangjing de ya dai lak jing ne yu bu no Christian melan molan se ya te lak ka hangi si sigma Jesu Christ wa mong bu lam nyu ma tuman kem na nga Jesu Christ wa tuman de hang hi ba tuman de ngau nang gi no hadau ngau ke yang ke ma hama nang Jesu yu bu ni nang au be Jesu Christ yu bu ni no kada yu bu ni nang hadau sang bu jing de ba ye dai la kai yenye ba Jesu Christ sip si phang na om lak yang Christian na melan tumana hadau dai lak chawa yonga hadau lambu tui show apong tamugok hayang aleng panmatan mangona lambu tui show Acts chapter 26 verse 18 ma hadau gingona lambu lan sa tuman Bible mangina
nanga iman mik epe damlak hayanga wangyak mebu iman wangai de lippe damlak hayanga ka si wong mabu ka wang dang de ye damlak hayanga ate ating lak bu kaye iman anu winbu oklak hayanga ka wanga lebu yome mo leilak chingne tawe nang iman tang de chonang praise the lord amen hangiba ka wanga tumande ngaw yange hado ngawlan amai tumande hangiba I mik etamlak tumana Jisu Krista wayamong bulam nyu mo wanda mai mikhevem gwe mai lengbu mai taibu mai mong bulam nyu de kyam mo khe hayang boy aube Jisu Krista wa mong bulam nyu matman kyam la kai ating ba mik vem lak ating ba chu de pe lak ating ba mong chang pe lak hayang Jisu Krista sipsi yang phang ma loi lak chingna iya lai yi lak yani ba Jisu Krista sipsi yang phang ma hadau kia ating ba ya ha mik epu namengma hayang ba na ating ba ya ha mik man ep se ba na ka dong nyu mai mong bu ngau sa ngau lak ka dong nyu leng bu hadau ngau sa ngau lak nyau lak hayang lai lak anyo khum jing pe dan da dai lak hayang ma bu ka nyoy mo na nga nyau ba na meng hayang bo na nga Jisu Krista achao ya ha wa mong bu lam nyu ma man kem nangu sa adngo ya mai leng bu mai dai bu mai mong bu lam nyu mo na tau kai yenye ba Jisu Krista mong bu lam nyu ma taman kem lak chin nga lo bo hamano ka si a lo lam bu phai nanga ye la ka jayo Krista na melan dia tu man hada bunga o mai singlaka Matthew abong pali aleng chama hadau ki inang hayang Matthew abong pan aleng pan macha mahadau ki inang dogo to repeat inang Matthew chapter 4 verse 1 Matthew chapter 10 verse 11 hadau ba yo mai hadau manginang to we me ka si ya toklak chingne ya hawa wan wing cheng da Jisu wei dai to we me Jisu wa I de tai do sadan hang jing na hadau nyane ngonang nang nokpu ba ka wang de khimlak hayang I shaha shau sanglak sando to we me ka si ya I ang to we me hayang I wang dang song ying balan pai hayang I de pau au be man yo ong prayer and fasting the against the meng balanu won Jisu no hoi wang dang jiwa ka wang aha Jisu Krista no hoi apa jiwa a mongbo dui lingama iyo 40 days 40 night iyo prayer and fasting ya yang phai mai iyo hadau ki iba mongbo hadau tu so I lingyang ge Christian melan tuman hadau ki fasting yalak chiang iwan ba yo onga mong de tak dai nang anyo sinyo nan ne yo oklak anyo fasting chiang iwan ba nang mong da ong u yo ong hama nang mai yama kama hangge iya nang ya ha man ni sepulak nang ka si phai tai yong oklak chingna ba no fasting yak bu kai hai ok na Jisu au be 40 days 40 night ja ya bai tau me sinyo bu pa yang ge tau singjang singa ka si I doklak chingne wan weng ching de ja ta yang ge tau me I de dokwan de hang hi ba ngau ya bai long an ne ling ha do se sinyo bu jin e no hayang bu ka wang ya oklak hangui na okha sibu hayang bu ka si ngau me ka si ning ma ya la iya ka si mongbu doi ka si ngau ma ya la siang ma an sa bai
ayan ngo puni chi chayo ka wang ngau phai ayan ngo nang se hadau ki e chi shu e ka si da ga chan ye sa tau bu nok tang de i vui in yang ai tau mu bu phat tau nang ka dok te man pai wan de ya sa jing han hoi min ye ja si i ba do ngo yang ge i da hadau ki nga wan de hadau lai ma nyan ngo nang wang dang chong yin palan pai yang ai nang mam se ka dok na man pai be hadau ki e nanga ha ga yandam la ka ja si yang ge lai ma ga nyan ngo nang sino hayang boy chi shuwa hadau nang yongwan ba de nang a che tok lak se ja nyang ge ka si ning me iya ya la ka iya pi o kem la ko i mo bong wa nang hayang a yang ching amok hem dam bu ba i ngo nang wang yang de ngau wang yang no hoi ngau jai bu jani ba ji su krista iya hangi bai phien ne ok mo nang hayang boy iya ka si ngau mi ya lak ne yi chi se iya hadau anyo ka dang sadau bu da ong ne tam yang a lai dau tau she me yaw ma khong kam bu tau nang na phalak ada cha ma khumba si i wan de lai sa de ni to man context ma tai wan de kari yan chem samai bu si me yaw ma bu long nok ya nok anyo sing ei ngin anyo naw ya mai bu ka dok nok ching no hadau phai to man de tok ma to man ye lak ching ne hi bak fe ma chi shu hadau nang ka wang de nang yung wan ba ka wang sa la sau san la kong bu she hadau ki ngau yang ge ka sai na amu bu jan dai ro se i wan de ka si phat dai yang ge hayang ai jeni ba chi su krista wang dang song ying balan song mok balan bai yang ai i yom yang ge dia hadau ngau lan amai ka ye nang da lama chu dai mong sang lak seng ei ngin lama chu dai mong sang lak mong tu le mai dam lak ching na ye nang ba nang da ka si lo lam bu hadau ki ya ja je nap chai se nang chu dai mong sang bu ya ban ngonang ga christian melan dia hadau ngau lan amai cha yang nang a chao bible i do hayang a nang a chao bible i yang a ka wang da ye lak pa nang a wong yu yop de jisu hadau ka dong yu de shon yang ai i ye ong mai bu matthew mark luke john hadau gospel no anyo apostle hadau acts chapter lambulan lai she nang hadau ya che nap che se i do hamano nang de ye ong comfort ya ha tu le mai bu mong mai ching mai chen de lak pu ngok lak chayo tia to mane ka si lo lam bu phai tai ya yong ngok lak ching ne hadau ka wang ngau lan tam hanang hayang akum ne lai ja hadau ki inang numane ka si lo lambu ka ye yong ngok lak ching ne ka wang wi ho ko sei odo efisia avong wok aleng pan macha hadau ki ngau na dau kai nang de sako ye ma mai ye ma tok nang ga nango tok pu ma nan ok to hang jing na joseph pa hang ga kai ong ha si wan de hang ga joseph nan ok hadau ki nan ok to yu christian melan hayang a ngin kai ye ong a jisu no hoi yaw tambu ngoyang ge judas iscariot ta ban da yaw yang ki hayang akum na hangu amyang ye nang bu jisu christ yong wan ba taw ha ga yaw dam bu yang se i ngin chop pa hadau ngyang pa aching lan da ship tam yang ge hayang boy sa ji ngau phan meng bu bai no sa ji hadau hangi bong pong si yang
Christian melan dia hado ngaulan amai chayang nanga yonga tuinan buma nang da hakatok pu painanga hamano ka wangda cha tang cha moiman buba yini ba Jesu Christ are yudo fasting yado nang sangmonanga nang nginla tawlak alam yanang ba sangmonanga teni nang te cha tang cha moiman bu yini ba Jesu Christ ta moiman na kajayo doka yini ba Jesu Christ ta winang ada yuba taw phalak nang fasting yado ja taw ngin bong bong na manange taw service bong bong na manange kawang de yudo hamano nang de yakhai bu kawanga nang fasting ya wande hakpa lung balan ka dong nyu ma singin mabu ka dong nok ching mangu kadalan mongjang eblak hayangan nang sidada laiwande pha hu kei bu mongjang ngai ro dawai lamma tok pu ma nanok lak ching ne tamana kawang bi hok o ya laka brand fasting ya yang ai ya lak pe ka si phai dai yang ok lak ching ne kawang bi hok ko ya lak mong bong dawai tamana kawang bi hok si wan de mai he yi ka ma long hai la phai hok lak ne chi hayang boi taman tu nyu nan hai phai hayang long hai la phai yong lak ne chi hyang boi yo pu kham bu brand fasting ya pu ka ye numan ha ka ka si phai dai yang ok lak chau se dia hadong ngaulan phai tam hanam au yen na chaya boi melan se de kawang mai man fa dia tuman au yen ka talan hado pungau mai chang chayang ai numan ok tige dawai numan melan se de dawa Jesu Christ ta minma se dawa numan ching na daw yop tam hu nang ge dawai au yen chu dai mong sang mo nang ge au yen hado ki nang ka si lo lam bu phai dai ye yong ok pe nang chu dai mong sang bu ya ban ngo nang ge nang mong sang bu ya ban ngo nang ga nang sap ngo nang ga nang mong jang chon dau yu dawa yenya ba Jesu Christ Abraham hayang Isaac hayang Jacob kawang nang de mohe man damlak hayang nang de lamnyu eba damlak cha dawai taw dia nang de hadaw ngaulan amai nyau tambu kaye molan sei da kawang moi man fa au yan na hadaw life de la ya bai numan mong jang da nang chon dau hayang tawa dia nang jing ne yop taman de dia nang da mang haula nang de sin mang hawan de nang kawang chiang yong mai hadaw yop yang sau san ba bunga mai chai bu cham se atya sanyali turing ba siro tamana kawang mang haula hayang mang haulak se Job chapter 33 verse 15 me inang kawang nang da mang haula ka jayu dawai nang anu ling mu hayang nang yapa yawai bu ha yeng bu mu nang lak ching ne kawang nang da mang ngau nang dia hada ngaulan amai chai bu phai cham se ka si tok pu hangi ba lam nyu man mang ade tok pu ma tai yang ok lak ching ne nang dia hada ba ngaulan amai chai yang ai kawang nang da mang ngau lak de ko Job 33 verse 15 me inang hayang nang tak ngonang ka nang teni hadaw tak puwa sang buano Job chapter 33 verse 19 me kata adam da hadaw kia tak pu sang bu lam ngonang ka nang hadaw tak ka ye ting adam bu ngolak do kai ka wang de minyong phadaw hayang nang brain fasting ya au yan ne brain fasting ya hu te ya be di ma bor mo ngo bulan ma ok pu shine deman harvest pray home jam pe ke yo ong chai ga ma alo pray home tai nok la hayang alo mon town me alo district mo ngo ka da la hadaw life de le yang nang punga o me chai ok ko mano nang brain fasting ya do yo nang ya ha me tuinan bu sing ok la ka ya ha mix up la ka accept Matthew chapter 5 verse 3 me bu no au yan ya ha ma tuinan bu sing mong mai la hang jing da wang da ang jing iman jing ya ha ma tuinan bu sing ok buano sap mek phi phayang ka wang ne yu ma no nang khong ke mo yen ba Jesu Christ wa nang da mang ma haula demande lambu tu show Acts chapter 2 verse
16 17 18 ngau na tumande yaha achau sokatam lak hayang yaha achau karong maili di tang masokatam lak hayang atawa iman de hala yala lande iman de himang ngina tam lak hayang vu nyu vu palan mang man tam lak naw ya naw silan khong kambo himang ni glak hataw it sembu ngolak senam dokai tuman moilana sin mang de insol ne mengbu mabung na hayang boy insol ne mengbu lana no ya ha make man app to with insol ne mengbu hayang boy tumane mabu bible me ya ha make app oklak chingna bano tumana ok pusina sin mang lip oklak numan amai huya sin mang mabu ngi hayang boy yilip ok buka dalan ngonanga ha dau ka dalan at phone gai kawanga ada 1994 95 ma hado mang lip oklak kawanga ada hado fayang tau shi ngo wande hado mang lip oklak chingna ka dong yu kan fi asira tai do hayang nang hado mang lip oklak chingna tawe nang de angan mong farim se hayang angan jang khoi i do hayang mang lip tam do ka dong yu de ka dong yu ka dalan de sinang dawai nang mang ngi hayang ba hado apong yitau pongo ko ma nang ya ha lam nyu yong mai apong dau sing hu bu meng ma ta o nang jing ne yop yang ai ta ne le lip pu ki ai joseph lip pu ki ai ta wa hado mang yong mai nang jing ne lip pok la ka wang de yop yang ai sibai yo ka wang ada pha bu ka dalan hang sin na mang nang hang sin na iman vision nge na apong yitau hayang bo tau yen ba Jesus Christ amen ma se da awe tau yop yang iman da lek tam nang khak su wa hadau gi leng ba nang da kai naman amai huya hadau ji sing ok pu apong yi de ok pala ne yen ba Jesus Christ ta pungau amai ma phyen yang nang ya ha lam yu apong yi de ba sau si ngo nang ka da kai na ok pu sin ne nang hadau at phone yang hayang ok pu sin ne hadau apong dau lak chin ngang do kawang atia nang da mang ma haulak teman jam se yu puak ja ya dia hada ngaulan amai chai bu bai jam se molan se da kawang moi man wa do kai numan molan se meng ngoi do numan me ngoi wan da tawa hada ngaulan amai cha inang hada ma ngau bu ke tai da bu phai ngo ya yu kan ting mong da bu phai ngo ya yu wow ngo pu yang kong mai lang ki ka si ve ba nang tok phai si so ma tok nang hangi lam tok pu si mong si mong meng bu ma tok la sako hai na ta ni pa ma ching mai wang ma ngo na je tam hu bu ka si nang ni de yong tok pai nang ha yim na na nok sa ma do ki tong na hawan de nang ni yu pa khim bu wong nang ka ma no ha do ka si bai nang ni ho ok la ka ja do gai hang hi ba ka wang atman de tiam bu ngaulan amai ka ya tam ha na tam ya bai molan se de moi man pa nang mong chang de chon do taw yop lak hawan numan mong chang yop to tiam bu ngaulan amai tman mong chang ma nyan dam pha se haga numan haga yop kai taw yop kening numan tak balan sang balano yenye ba Jesus Christ awan nang mai dam lak James chapter 5 verse 15 me inang 16 me inang nang mai lak chingne anu chan do nang hang sina po pian ngo ya poi ka wang hai nang amyang bin lak sinang hayang ating lak ka yop pu ka ya tak pa mai lak ka ja sinang okay nang ating lak to hayang nang tak ka ma ti ya nang mai lak chu dai mong sang ka ma nang to le mai bu pha lak taw numan ching na yop kaning yopa sip si me chin de wang hai ngo ya kan dai pu ba ka dok wang dang ling bu ba chi hu ba ka wang dia nang mohe mane tambu hibak mai mai atam jin minyong phabai nang ni halan de pungau mai nyau tam yang ba ka si lo lam bu phai yong ok lak ching ne ka wang vi ho o ya to o se hado ngaulan amai phai tam hanang chu dai mong sang palan nang a tu le mai ne tam ba hayang wang dang a chau ba yen ka wang au chin au yen ka dalan chu dai mong sang bu ya ban ngo nang ge nang a tu le mai bu phalam si
iman da sabu anulung sa iman da sang na tambu hada mong sang iman tuye nya bu ma hayang sako yai ma iman tuye he nya bu ma jude mong sang ngon ga ji somen me fui in the name of Jesus fui in the name of Jesus iman ma bu jude mong sang dai do hayang iman ma tak bu iman ma sang bu iman da mahiji ma phongam bu nu sak bu ma iman hada ki ya tak sang ngon ga ji somen me fui in the name of Jesus yani ba Jesus Christ amen ma hado nu sak pu phongam bu ya ha me dai do hayang iman da jokomok pu ya phan ma iman da sangonang ga ji sumen ma hado ka si jokomok pu yu ying hak nga bu hayang tawai hak bu lam nyu ma hado sangonang ga ji sumen me fui in the name of Jesus khong kam bu iman da do jokomok pu anu ya ha me ji sumen me chang win dum yang iman khong kam nang tu le mai pharam si yani ba ji so dia au sine ngaulan amai chayangge iman da ya ha ma ngau dam si iman da mang ma hau dam si iman vision ngi na tam pha yani ba ji so Christ ayak de nang mo he ma na tam bu tia an bong himak cha me nang hado yaning mai me iman ngaulan amai chaya bua ma ha sibu li ha sibu lam nyu ma punanga khong ga mu jan dam phau se tu le mai bu ching mai mong mai pha dam si se yani ba ji so Christ ak ban bai plus ban mong ai yo amen praise the Lord praise the Lord praise the Lord yelak pe molan se de kawang moi man fa kawang yelak pe numan ayen pongjong au sin gatalan lainang kawang moi man fa an hibak se ma dau ki nyo ngolak da kai numan ok pusine hada pungau mai chaya palan tema ya ha hongli mongle dawlak ja se hada ngalan be tam hanang molan se de kawang moi man fa